na tukire ni undu wa mwanake wonire thina rucino muthi agitema muti wa muti no muru muti wa gwira thitima maini ahatira ri akithi kuhatura muti ucio ri anyitwo ni mwaki wa thitima riu kirekire agwire kariaria iguru the process yo ni kwagire kumuhatura hau iguru tuone ka tukumuoka bahati mbaya ona ngari tukithi gwita ngari ni akoriro atuikana kuhatete harikariaria iguru twoya kimuti twamuharukia hau kirwao twamuharukia na kirwao nigetha tumwitire ngari tugita ngari ire gukite kumukue mutware thibitari akorwo ndeho ni neighbor yakwa hakuhi na hindi iria anyitwo ni thitima ni muti egucehaga ri ni makayururukana ndoka ihenya na twakora mwanake ucio ni arikitie kugwa kuma iguru wa muti na riria tumugarurire na twamuona twona atita ahurukite na ndagika nini tugita ngari nigetha twaro thibitari ri ni agicoka atuikana na riria atuikana twakiuga gutirikire no ndungi twagita ndahurira headman thimu headman akinya na riria headman akinyire ni atwitira andu a Kenya Power twandika statement riu twetereire OCS wa kuma kia Maciri na nigetha atwire the next ura guguthie hau hangi.